Reka mbasuhuze kandi mbifuriza ibihe byiza, mbifurize kugubwa neza, mbifuriza kandi gukomeza kubana natwe muri gahunda zitandukanye z'amakuru n'ibiganiro bitandukanye dukomeza kugenda tubagezaho. Uyu munsi rero ni tariki ya 14 z'ukwezi kwa 10 2020, akaba rero mu by'ukuri tugezemo hagati mu kwezi kwa 10 ariko tugenda dusatira impera z'umwaka wa 2020, umwaka utaragenze neza cyane kubera yuko icyorezo cya COVID-19 cyaje gihungabanya ubukungu bw'ibihugu bitandukanye, ubukungu burazahara, ariko uyu munsi none turishimira ko hari bikomeje kugenda bikorwa kandi bishobora kugenda biba byiza muri rusange. Nubwo ari icyorezo cyaje gihungabanya ibintu bitandukanye, ariko uyu munsi wa none nyuma y'imbaraga zitandukanye zagiye zishyirwamo na za leta z'ibihugu, biragaragara ko mu bukangurambaga bwagiye bukorwa hari umusaruro ufatika bukomeje kugenda abutanga. Hanyuma rero reka tuganire ku makuru akomeje kugenda avugwa hano mu gihugu cy'u Rwanda, nyuma y'uko inama y'abaminisitiri yateranye iyobowe na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ikongera ikagaragaza ingamba nshya ku bijyanye n'icyorezo cya COVID-19. Muri izo ngamba harimo no kuba amashuri agomba gufungurwa vuba, abanyeshuri bagasubira ku mashuri bagakomeza ibikorwa byabo byo kwiga. Hanyuma rero ariko ntago twari twakamenya ngo ese ingengabihe y'amashuri yo ihagaze ite cyangwa se izaba yifashe ite, bizagenda bite mu by'ukuri se abanyeshuri koko bazatangira mu kwezi kwa 11 cyangwa se bizaba mu kwezi kwa mbere nk'uko benshi babitekerezaga. Reka rero mu kanya gato tunarebere hamwe itangazo ryashyizwe ahagaragara na Minisiteri y'Uburezi ku munsi w'ejo, turebe niki mu by'ukuri kirimo, hanyuma twongera tunarebera hamwe ishusho rusange y'icyorezo cya COVID-19 hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'icyo Abanyarwanda bakomeza kwishimira uyu munsi wa none, nyuma y'itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri yateranye ikaza gufatirwamo ingamba zitandukanye. Minedike rero ni Minisiteri y'Uburezi mu Rwanda, ikaba yaratangaje ingengabihe y'umwaka w'amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye. Minisiteri y'Uburezi ikaba yarashyize hanze ingengabihe y'uburyo abanyeshuri mu mashuri abanza n'ayisumbuye bagomba gusubukuramo amasomo yabo nyuma y'amezi asaga 6 yari amaze afunzwe mu kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19 giterwa n'agakoko gashya ka coronavirusi. Inama y'abaminisitiri yateranye tariki 25 Nzeri 2020 niyo yatanze icyizere ko amashuri agiye gufungura mu gihe cya vuba. Yavuze ko amashuri atangira gufungurwa hagaherwa kuri za kaminuza, mu gihe ibindi byiciro nk'amashuri y'incuke abanza n'ayisumbuye bizakurikira. Itangazo rya Minedike ryo kuri wa kabiri rigaragaza ko ku itariki ya 2 Ugushyingo 2020 ku ikubitiro hazatangira abanyeshuri mu mashuri abanza biga mu mwaka wa 5 n'uwa 6, kuri itariki kandi hazatangira abo mu yisumbuye biga mu mwaka wa 3, uwa 5 n'uwa 6. Binateganyijwe ko rero hazanatangira kandi abanyeshuri mu mashuri y'ubumenyi ngiro bari mu mwaka wa 3 n'uwa 5 ndetse nabo mu mashuri y'inderabarezi bo mu mwaka wa 2 ndetse n'uwa 3. Abanyeshuri rero bazatangira igihembwe cya kabiri kuri aya matariki bazagisoza ku itariki ya 2 Mata 2021. Ikindi cyiciro ni icy'abanyeshuri bazatangira igihembwe cya kabiri ku itariki ya 23 Ugushyingo mu kwezi kwa 11. Muri iki cyiciro hazatangira abanyeshuri biga mu mwaka wa 4 w'amashuri abanza nabo mu yisumbuye biga mu mwaka wa 2, uwa 2 ndetse n'uwa 4. Kuri aba banyeshuri rero bazaba batangiye igihembwe cya kabiri kuri iyi tariki, nabo bazagisoza ku itariki ya 2 Mata 2021. Ingengabihe ya Minedike kandi Minisiteri y'Uburezi igaragaza ko abanyeshuri bazatangira igihembwe cya gatatu ku itariki ya 19 Mata 2021 kikarangira ku itariki ya 9 Nyakanga 2021. Nyuma y'uko rero bagize ikiruhuko cy'igihembwe cya kabiri kizava ku itariki ya 3 Mata 2021 kikageza ku itariki ya 15 Mata 2021. Abanyeshuri kandi bari mu myaka ya nyuma isoza rero biteganyijwe ko bazakora ibizamini mu mpeshyi y'umwaka utaha. Ku banyeshuri basoza amashuri abanza bazakora ibizamini bya leta guhera tariki ya 12 Nyakanga kugera ku itariki ya 14 Nyakanga 2021, mu gihe abo mu yisumbuye bazabitangira ku itariki ya 20 Nyakanga 2021 bakabisoza ku itariki ya 30 Nyakanga 2021. Bitandukanye rero n'ibyari byatangajwe mbere, Minedike binyujije kuri Twitter yamenyekanishije ko abanyeshuri rero mu gusubukura amashuri bazahera ku gihembwe cya kabiri aho gusubiramo umwaka wose, ndetse n'abari bishyuye amafaranga y'ishuri y'igihembwe cya mbere ntibazasabwa gutanga andi.
akaba rero mu by'ukuri ari uko byakomeje kugenda bigarukwaho. Ni nyuma rero y'igihe kirekire mu by'ukuri amezi agera kuri 6 abanyeshuri badakandagiza ikirengezi ku ishuri kubera yuko icyorezo cya COVID-19 cyatumye leta ifata ingamba zitandukanye zirimo no gusubiza abanyeshuri mu ngo zabo kugira ngo irusheho kubona uburyo ifata ingamba zikarishye zikomeye cyane zo guhangana n'iki cyorezo. Ntabwo ari ikibazo cy'abanyeshuri gusa kuko nyuma yaho gato twagiye tubona n'ibindi bitandukanye, hajemo gahunda ya guma mu rugo cyangwa se lockdown mu rurimi rw'icyongereza, nayo imara igihe kirekire cyane ndetse kandi iteza ibibazo by'ubukungu kugeza ubwo leta rimwe na rimwe yagiye ifata ingamba zo gufasha abaturage cyangwa se abafite ibibazo byo kubura ibiribwa. Hanyuma ikindi, ingendo z'indege zarahagaze, imipaka irafungwa. Mu by'ukuri ni icyorezo navuga ko cyahagaritse ubuzima mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ariko umunsi wa none nyuma y'ubukangurambaga bwagiye bukorwa n'inzego zishinzwe ubuzima bikagenda bigaragaza icyizere gikomeye cyane ndetse n'umusaruro wavuye muri ubwo bukangurambaga ku Banyarwanda muri rusange mu kwitabira kumva ingamba zashyizweho na leta y'u Rwanda. Biragenda bigaragara ko rero mu by'ukuri iki cyorezo cya COVID-19 turushaho kugenda tugitsinda. Reka rero tunarebere hamwe ishusho rusange y'icyorezo cya COVID-19 hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ese byifashe bite uyu munsi wa none? Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko abantu bagera kuri 153 bakize coronavirusi, mu gihe mu bipimo bigera ku 1884 byafashwe kuri wa kabiri. Abantu 3 basanganywe ubwandu. Abarwayi bashya rero bagaragaye mu mujyi wa Kigali, ahabonetse umwe, mu gihe mu turere twa Nyagatare na Rubavu naho hasanzwe umwe. Itangazo rya Minisante rikaba rigaragaza ko abantu 3 basanzwemo coronavirus, bituma rero umubare wamaze kwandura uba 4,908 mu bipimo 5,523 bimaze gufatwa, mu gihe kandi 153 aribo bayikize. Abamaze gukira rero baba 4,130 kuri ubu, kandi abagifite ubwandu mu mibiri yabo ni 746, mu gihe abo yahitanye ari 32. Tariki ya 14 Werurwe 2020 nibwo Minisiteri y'Ubuzima yemeje ko coronavirus yageze mu Rwanda. Yagaragaye ku Muhinde wageze mu gihugu tariki ya 8 Werurwe 2020 avuye mu Mumbai. Abantu 4 barimo Abanyarwanda 3 n'Umurundi nibo basezerewe bwa mbere, aho bari barwariye mu kigo nderabuzima cya Kanya ku itariki ya 5 Mata 2020. Muri minsi umubare w'abantu bakira ukomeje kwiyongera kuko mu minsi 2 gusa abamaze gukira bangana na 524. Inama y'abaminisitiri yo ku itariki ya 12 Ukwakira 2020 yafashe imyanzuro igamije koroshya ingamba zashyizweho mu kwirinda ikwirakwira rya coronavirus. Yanzuye ko imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange zemerewe gutwara abantu buzuye ku bagenda bicaye, mu gihe izifite imyanya igendamo rero abahagaze izajya yakira 1/2 cyabo. Uyu mwanzuro rero ugira uti ku modoka zifite imyanya y'abagenda bicaye gusa zemerewe gutwara 100% by'umubare w'abantu. Zemerewe kandi gutwara ati ku modoka zifite imyanya y'abagenda bicaye ndetse n'abagenda bahagaze zemerewe gutwara 100% by'umubare w'abantu bicaye na 50% by'abagenda bahagaze. Amabwiriza rero arambuye ati kuri ingingo azatangwa n'ikigo RURA gishinzwe igenzura mikorere. Ku munsi w'ejo tariki ya 15 abaturarwanda barasabwa gukomeza kubahiriza amabwiriza ya leta, cyane cyane hitabwa gukaraba intoki kenshi n'amazi n'isabune, kwambara udupfukamunwa n'amazuru mu gihe umuntu avuye mu rugo cyangwa se ahuye n'abantu benshi. Ngibyo rero ni yo sura ijyanye n'icyorezo cya COVID-19 hano mu gihugu cy'u Rwanda. Munyemerere tunyure gato no hanze y'igihugu cy'u Rwanda turebe n'iki kirimo kiravugwa. Aho mu gihugu cya Tanzania Perezida Magufuli yasabye abayoboke ba CCM ni Chama cha Mapinduzi gutora umugore w'ihoho. Reka tubirebere hamwe. Yagize ati mu ijambo yagejeje kubitabiriye ibikorwa byo kwiyamamaza ku ishyaka rye rya Chama cha Mapinduzi byabereye Mwanza ku itariki ya 12 Ukwakira 2020, yasabye abatuye ako gace gutora umugore usa neza, aho yabibukije ko ashobora rero kubavuganira akabyumva vuba kurusha uko baba bavuganirwa n'umuntu ufite uruhu rwirabura. Magufuli yatanze urugero kuri Samia Suluhu, umukandida wa Chama cha Mapinduzi ku mwanya wa Vice President. Yagize ati mutore uyu mugore kuko afite isura nziza, ni inzobe, ku buryo rero aje kubavuganira namwakira neza kurusha uko namwakira yirabura. Abantu rero batandukanye bahise bakomeza kwibaza kuri ubu butumwa bwa Perezida Magufuli, ku buryo rero hari n'abarimo rero kubukoresha batebye bavuga ko agiye gutuma abagore n'abakobwa